Tol, anda niya sa miyaw. Tol. Tupad ka sana kaya, maulugan namin niya kasi sakit man na rin. Mas masakit kami kung may ulugan kasi kung bubutaw. Tapos tadi ka niya mo kababayaan. Bergising seoras nakibagak tada Subeden lalayon apa kelukas Antuna pendidik tadi penayao Sudunia Tol, tol. Tol. So ginawaya kan gusto kerasakan na ngailayan sira na si Rambis. Sumanga ginawain ka Napitero-era narakan Ay ni kadali akong ka Nadi ka konde turugan Sa kapipikir ang arakan Ku gagawe daun-daun Na kena besaka Tol, yakay piya ka pakalayo ka kita papanok, miya kay ito. Kung naman di sabaw pa ka pakalayo yan, katawan ka? Dia gari katawan. Ano di nga katawan? Lagi di pagi dia na. Diyan katawan tanay sabab pinakon yan ganat eh. Fasa kedua Tambangku paganai Adik Tadeng penggenatan Sasana angku dan Sumangaka terota Ayah dan tapso Oh manisan Tunay yung pamatol. Ano yung lakad nito eh. Dan nakataw na nagkada saya. Ya pikiran pun si Paiden ha. Datar yan din, sobra sakyan di duwi ng puso yan. Para sira kan. Matuna kembo sepekebabayarakan na benda tak detar semang parang airan